Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Long kami, kebalong positif case, kebalai ban admit ladi hapo negeri hospital mendasi kalakha ya ikun senra. Tinggi nakali yang jungi ni pak ka congratulations ikimi ya ukparu nagabanta ba kelayo ya konsenrang hari masang joki tambah ya follow kat kum ka prosedur maka test baik benda hadu pendap hi ketu khat sausi hadin khat sausi ka sadot saat lagi test benle ya kot ya long ya klan urang but kimi ba i kelum badang syukha. This is a newborn child. Principally, mother will be looking after the child. Nginum segregate. Oh, nomor ba? Ini kimi layo na do porba. Kelung idang dan pokok. Tebentar kalau ba? Ngin laman ngin test ya kelung nomor bumi do new virus. Ngintip ke transmission rate kelung kumno. Naik kimi si kelung. Tela di kelung ilong negatif. Dia ada kasau sini test kimi ilong negatif. Tengisa discharge gitu. Barokat ye kelung kan dipan haga tes long cia keren bagi bor bagi pediga hospital tinggilah advice ki accordingly kat badang kloi ban ship no ke sampel tang bah.